Ono što je bitno, to je da iza ove odluke je jednoglasna odluka Evropske unije. Svima je dobro poznato da jedna članica, to je Holandija, ima specifičnu pažnju koja je posvećena pitanju saradnje sa Haškim tribunalom. I ja bih i danas ponovio ovde da će Srbija uraditi sve što je u njenoj moći da u potpunosti zaokruži tu saradnju, da za oni koji se pitaju šta tačno znači zaključak ministara, želim da podsjetim da se tu naglašava da je najbolji način da se dokaže ta saradnja izručenje preostala 2 haška optuženika, ali ako je to najbolji mogući način, to isto znači da ima i drugih načina da se dokaže puna saradnja i uveren sam da kada Evropska komisija na bazi naših odgovora, dodatnih pitanja, tehničkih misija koje će se desiti u 2. i 3. kvartalu sledeće godine, kada u septembru ili oktobru mesecu napiše njeno mišljenje, da to mišljenje na kome će se odlučivati u decembru mesecu sledeće godine će biti tog kvaliteta da ne usledi samo status kandidata, nego i da zemlje članica odluče i da otpočnu pregovore za ulazak u Evropsku uniju naše zemlje.